Ikti escribanil. Nos colda el chich yeto no ak. Con cual nos colda el chich chipuchbo kins kochaniliahan kalskan kula lespejo no ak. Hashanot ni se tsanach tachzentet. Tashkalhela na toy hashkan na kae asan shin hain chibi eyachan yin hunos lamp anep ailan. Nos colda el chich tu ello kins napal tolkan galdatain o hui elondom. Stare no honlan anep ail tu gato siko no kep no ishnampai. Yus Joshon al eito chiapniok no inun lam anep ail tu. Ello squal llaman en el himino nos kakunan. An les no ak asan shin am galdachi oktukan no nish dek al speitzen dos a echi apni oktu. Hasha pas nos kolda hil chich shin hunon da chola nil chisheus dila katos veitan ach. Yet kiel sveyan do shin slaun doli oksto hinino asan shin masha pas apni okin. Toshak al yil kanto tol papi apni no ak yin hun lamba ni pain tu. Kay tu yun yon no ak tet nos kulda hil chich tu. Kuy panilechya kan eon yintek papailal yenek alilal kal ech panilal tak alohop eip ek ankeki puhki al tak kochpen